On wonɓe suivre de assistance humanitaire d'urgence. Assalamu alaikum. Mi salmini yo Mouradu moƴƴuru ko anni tingol en haray hande kadi yewti ka meɗen ñasdin donc ani noon fiɓe neniraɓe meɗen ɓe ittuɗen kiddi adduɗen ka meɗen ñasdin woni joni haray semaine ji hewriɗen ka meɗen ɗo ɗe en addunoɓe fiyoɓe opéré ka meɗen ɗo haray noon docteur ɓen wonno ko noddi holli en wondema ɓe wawayno opérugol on tini kono docteur ɓe nodditi en dernièrement ɗo ɓe holli wondema ɓe wawata opérugol ɓe mindi ko woni ko waɗi haray wi mabɓe ko anesthésie ɓen inni wawata haray ɗanningo yummiraɓe haray ɓe holliri noon min yehi min ɓaɗi anesthésie ɓe min landiɓe ko waɗi ɗum ɗon ɓe holli min wona defi ɓe wawata ɗanningolɓe mais plutôt plateau technique o woni alaka meɗen lagine ga ɗum ɗon no jokki honɗuñi honɗum gogo danci ko ɓe wawata ɗon walade ka bloc ɗum ɗon haray ala e matériel ji duwaɗi ɗin jokkugol opération maɓɓe on ɓe wi maɓɓe ka bloc ton haray ɗum ɗon alaka meɗen lagine ga donc ɓe holli min honɗum tigi tigi on si tawi woni feere no yaajiri men koye min ƴettoninira e meɗen ɓe min waɗa ɓe min évacué ɓe mina ɓe nokku ko fi ñawdugol ɓe haray ɗum ɗon kadi ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof haray noon ko anndintingollom gila men addi ɓe ninira e meɗen kala tanga on tini wona pigi ɗin fof min hollata julɓe ɓen haray goɗɗi gono ton min humpodira tun e docteur ɓen min holla ɓe faaleji amen ɓe holla ɓen kamɓe kadi miijoji maɓɓe min ƴettuno kaydiji ɓe min ɓaŋiri ka meɗen Algérie en ton holli men wondema haray kamɓe tigi difficulté gino ton ko hatta ɓe wawa ƴettugo nenira e meɗen ɓen ɓen noon kadi holluno honɗum wota fi question mobilité nenira e meɗen ɓen c'est à dire question mobilité fi yaaduma ɓe ɗum walla no ɓe déplacerto noon ɗum ko option go deuxièmement ɓe holli men information ji ɗin timmali ɗin ko information ji nawnare maɓɓe ɗen gila ka jobi hanko ɓe fewniɗo ɗin ɗum fof ɓen ton wawali hendagol ko ɗum waɗi si ɓe holli hiɓe faala dossier médical nenira e meɗen ɓen on tini ɓe wondunoɓe nenira e meɗen ɓe ngalab tanga wonno ko noddi men holli wondema haray joni ko honno fi programme nene o min inni on yafanto men moƴƴa on tini ko minen addi ɓe ka laptan ɓeɗen andi fi maɓɓe ɓeɗen humpodirde docteur ɓe aƴƴamɓe muran ɗum si tawi woni min acci ɓe ka laptan haray no woodi ko waɗi sombo ɗum ɗon wona kamɓe tun ɓe mari komin kippi haray ko mamin longo julɓe Allah ɓen fof lagine fof mo be min yaara ka muɗum seeɗa seeɗa fiyo min andu hi harana goto woni komin walliti haray firaɓe ndingol pigi ɗi musidɓe joni haldama fottama wondema ɓe nenira e meɗen ɗo ɓe wawata opérede ka meɗen lagine ko andintingol on bimbi si weeti ñalorma si weeti kikiɗe si niɓɓi haray meɗen wadde tewtewre andugol ko julɗo hombo mo Allah waɗi barki e mum wawata wallitade men fiyo men ñawdodira e meɗen ɓen hara men yiltinali ɓe ka meɗen kindiya kono on andi ɓe innayi siɗa e fi Allah no e fiima goɗɗo no duwa wonde gonɗinɗo siɗa immike wallugol julɓe ɓen temedere haray no immi fi liɓugol ma fi piyugol ma fi yennugol ma fi ittugol piiji buyi e hoore maɗa kono siɗa e fi Allah hokkete lawol ko Allah wala subhanahu wa ta'ala on muyanin ɗin ɗon piiji musidɓe haray fi raɓɓiningol piiji ɗi hanki mi Mariam hari mi ɗo déplacade igol kona mamu mi ara kona kindiya parce qu'il faut qu'on soit clair aɓi ƴettugol nendira e meɗen ɓen ɓe wonɓe takko maɓɓe haray nendiraɓe ɓen opéraka tigi tigi on certainement haray setaniji go jokki ton haray ɓe humpitaji ko laaɓi e hoore murandu sina min holliɓe wondema haray nameɗen opérata ko ɓawa docteur ɓe men wata wonde hari hande ko addunomen ka laptan ƴettugol nendira e meɗen ɓen natta ɓe kindiya ɗum wonno miijo amen ɓayde toute façon laamu ngun jaɓali wallugol men ɓe ɗettali mbuɗi ɓe jonni men min heɓali feere waltagol men kono on tini pigi ɗin koye koddure Allah haray sonnajo goto pet mo Allah waɗi barki e mum holli Mariam noddilan Mariam golle mon ɗe no welalan miɗo faala wallitade mo jobere mon nden feeno sayi ɗo lagine ka meɗen ton ko honɗum mi wata waltagol ɗon vraiment tawata mi waltike mo jobere nden min vraiment fi adeño goto no mapinilan ɓen ɗo noon ɓullan e mapinde ɗum ko nidira meɗen ƴiwɓe ɓen kindiya min fannoɓe opérude Conakry kono docteur ɓen holli men haray tigi tigi on matériel ko duwaɓe opérude kon alaka meɗen lagine wo ko mamin waɗa ɓe évacuation min évacué ɓe min ittaɓe ɗo ɓe darsa ɓe hetta e aafiya kañum nidira e meɗen ɓe hollilan honɗum haray noon ko andintingol ɓe jaɓali mi holla inde maɓɓe ɗen kono ɓe illan Mariam inchallahu feeno sayi ɗo mi ala lagine miɗo wontiri ka meɗen Europe kono si Allah muuyi ɓe neniraɓe nenira e meɗen ɓen beru ko faalaɗa mi waɗanɓe wo e beru ko Allah muyi kon mi wawa e wallitade on fino ɓe hettira aafiya ko ɗum waɗi simi inni muñal ko ñalle rimata si an muñiki a hettali haray ko ya andu ha joni muñaki hanki ɗo ni no kasami Mariam si marano passeport yummiraɓe ɓen mi mapotono mi wayno faabo kono haray hande ko andintingo julɓe Allah ɓen fof janggo e faɓɓi janggo e tenen on hay passeport kañum neniraɓe meɗen ɓen haray wona min arta waɗa par ce que min haray mi hewti mamu ko waɗino miɗo jindude
wona ɗo to mi kippi julɓe Allah ɓe yo anditan men ɓe muñño ɓe jebbilo ɓe andita ko Allah woni ko waawi ko Allah tagata ko Allah warata kala ko min waɗali wata settu hayɓe goto ande ko Allah woni mo yaali musidɓe min yeggitaɓe neniraɓe yiɓe yurma men par ce que déjà ɓe ala ɓiɗɗo kono sabu yurmede sina maɓɓe nden wari ko akkiti par ce que hay en debbo nodduɓe lan ɗon inni Mariam yiɓe mari mi yi hay vidéo maɗa on sina maɓɓe no ari takko maɓɓe innanan ɓen ɗo yo Allah waɗu barke maɓɓe koko min nula komi yettinta musidɓe on yafoto si Allah kan teddi haray passeport ji maɓɓe ɗin e tenen on si Allah muuyi inchallahu kañum sonnajo inni addanayi men aranayɓe ɓen neniraɓe meɗen ɓen ɓe kippa kañuma équipe amen o nga ɓe yaɓe moƴƴina passeport neniraɓe meɗen ɓen inchallahu haray noon si on passeport moƴƴinama kañum sonnajo ɓe holli men honɗum ɓenni Mariam daranan docteur yo aƴƴanɗo ñawdugo neniraɓe meɗen ɓen si ɓe ɓanwori Dakar haray ɓe ɗetti charge neniraɓe meɗen ɓen ha neniraɓe meɗen ɓen dikka ɗum woni ko ɓe nuri lan yomi ar mi yettina yori teddugal yori jebbilale musidɓe haray kala wonɗo suivre ɗo émission lanturi yon partage nan émission o Mouradou moƴƴuru haray inchallah e tenen on e wawa wadde passeport ji nene meɗen ɗin e aadenjo goto ka ɓeygure maɓɓe wawowo jokkude kañum yummiraɓen hara passeport ji ɗi waɗete minen kadi min itta goto gaɗe min daara min heɓay docteur ɓe wonɓe Dakar fa wawa ɓe opérande en ɓe haray neniraɓe meɗen ɓe holli wondema ɓe wawa kippande fi frais médical ɓeɗo on kam heɗen Dakar tonde haray inchallah mi arta émission mi holla parteɓe ɓe ɓay so tawi woni billet d' avion ji no ɗuuɗi haray ko ma wallo men musidɓe ɗon gandi si woni min tumi wata ɗotude ɓe non seulement mi wata pusude ɓe min tum donc haray ko mami yaade musidɗo meɗen goto kam mojo bere ko jokkanmi ko wallami fi mbodoji ɗin ko kippanalan surtout wallitolan kamɓe kadi ɓe yaade jogoto haray musidɗo fuyɗo weltanam lan salmini on donc tenen on yiɗen faadi taw merci ɓe wallan heɓen dossier médical neniraɓe meɗen ɓen par ce que on no wawa ten e naɓɓude haray fiyo merci ɓe ndaaru si wawa recevande yimɓe Dakar ɓe wawa recevande yimɓe Dakar hara inchallah passeport ji ɗin si waɗama neniraɓe meɗen ɓe holli ko matuɓe hito inchallahu ɓe wawa kippude noon yaren Dakar naɓe neniraɓe meɗen ɓen téléma toon ñawdugol ɓe hollilan ko fi Dakar ɓe ɗetti charge on totalement ɗum woni koɓe hollilan ɓe hollalan fi billet d' avion ko fi ñawdugol neniraɓe meɗen ɓe woni koɓe hollilan hara miɗo weltani on miɗo salmini on miɗo weltani juɓɓe Allah ɓen fo mi fayintimi watta ɗon kadi ɓeygure ɓe yummiraɓe mi toroto mi toro ɓurtude kadi torade on wona hay onon tun kala momin ɗetti ñawdugol jebbile muññe si Allah neɓini Mouradou en anda sombo ko neɓinani ɗum Mouradou si Allah yawini hunde en anda sombo mum ñande goɗe mi jonna on misal e gorko go tawi lanka ndu suudu ko men darni seere mini Mariam mi noddunoma ha miɗonki a ɗetta téléphone ma mi nodduma ha miɗonki mini ko nono ɗon lan e noddirde wari ko fiyade walto ɓe yummiraɓe ɓe mi yiyande a darnani suudu ni mon frère si ko wari Allah mo yaali on say kono hande Allah mo yi an tigi a artawa men darnaniɓe suudu c'est à dire Allah mo yaali o rewru e maɗa fiya laato min pigini fof ko bi Allah kala ko yuɗe waɗi ande ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko muuyi wota goto addude seytani wota goto waɗu sombo seytani ma monano goɗɗo ko hana monanogol musidɓe hara miɗen welti miɗen salmini on miɗen weltani juɓɓe Allah ɓen fo hara e tenen on si Allah muuyi nene am hara e tenen on e représentant ɓe amen ɓe nga woni noon min woni goɗɗo go kala hewtuɗo ga o arda e ɓen haɗo ɓe naɓgollon ɗon mi noddiki on hanki mi landi on fi kaydi jibinande mon ne par ce que passeport si watte ko ma kaydi jibinande donc hara e lendi on wawa huwodirde e représentant ɓe amen ɓe nga ɓe walla waɗen passeport ji meɗen ndi mi holli docteur ɓe nga mi holli wondema min heeɓi ko wallitimen fi yaadu mon Dakar donc ɓe wallumen min heɓa haray dossier médical on kalabtan ga donc si lendi ɓe jonni men ɗum ɗon min humpodire médecin ɓen Dakar si ɓe newni wondema haray ɓe wawi réception de on Dakar haray gandu haray min naɓi on Dakar nani mesdames messieurs ça fait plaisir hein? C'est une fierté pour nous vous savez un peu partout en Guinée en Afrique on nous suit voilà en tout cas ça fait plaisir merci à nos millions de partenaires merci d'être là pour toujours merci de considérer les partenaires de l'ONG puisque vous êtes les meilleurs. À vous la maman, je sais que vous me suivez actuellement. Merci à votre fils qui se trouve à Toulouse. Hein. Merci à votre mari, je ne veux pas mentionner le nom. Merci à toute votre famille. Mariam Touré vous dit merci et tous les membres d'ailleurs vous remercie infiniment. Merci de continuer à soutenir cette organisation puisque nous sommes là pour les personnes vulnérables, les personnes qui sont dans le besoin. Quant à vous autres membres de l'ONG, apprêtez-vous puisque je dois voyager, Inch'Allah, avec un membre de l'ONG, donc je n'irai pas seul. Donc il faut préparer vos billets d'avion. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée.